Kasorkar jela kan IT ya ke blueprint jong kacaka bela trowa berpenkria ya laispa saupu artli gilong yeng na temyo mulong syaka harijan panchayat komiti HPC. Hakaba na kaliang ke HPC ke lapan por ban paipnya bat yakren shua paramki la kin piang ni em ya ke jingtrowa kasorkar. Habakren siglar patai kubor hadin ke jikendu kasorkar jela bat ke HPC hak no pais ngi ke arpu kondai telik munai dur aja arpu ar uba persdun tun song sembul mitrang ba uloong ba kasorkar ke lapan I deka presentation na ke benta kacaka bela trowa kata kacaka bojudan ke office municipal Bishop Cotton Road. Uloong bak sorkar kan pensna daki yeng mala ki bapaka nak benta ban nyam baro laispa saupu ar kilong yeng hakati kacaka kabahe kumba ar point san ekar. Uloong bak HPC kan sa jubab hadian ka syuti puja. Kani kasin kaba lai kami kendu bati namar hakase tabaan yung nakaleng ko komen ngin sapha ya ki ke blueprint bat kaba aru ya kabangi finalize segejana dan ngala pentip ya ki ba mentakasni kesorka kala rai ban ai ya kan ya kejaka sa jongki ban relocate ya kejaka sa jongki nangte na po iyo molong siya kan ya kejaka kaba ni belong ke temple office jong ka municipal board kaba dia kaya bishop Cotton Road kaba office municipal kadang ya kadung ta bat ngila batai siya ya kiru bangin sina ngin reconstruct ngin sina dok takawipat hakaban long data flood system but kan ka flood system kan cover ya barok itu di families di betray municipal board ke badan lies pak soko hari ya kita berfait ngila ban house len ngila ban pensa egi hakate kecaka kata kade ka ba namuan kena kaliang jongki ki ong to sen bangilai I ya presentation ka bangi ai lai I ya ka drawing ka bangi ni pensa ki la syai ka singin pa saki bati ki ong sobha ai por yang I akaba ande kilayo ya kan ka copy jong ka blueprint na dong sedong kin saya syom yang paramati bat hadin nang tangin saya kendu yang hadin bala de ka syuti puja kata kade ka bangilai rai ta kasni nakaliang jong sorkar bat kunju nakaliang jong ka komiti jong ka harijan ka pula tapi ya kata ka jingun mun tengi klaim keren mena nomor ko mo pi lang ani tang to blueprint ko mo pi kin saya syong ki tengam la ban ong ki hun ne kun tamba ya ka ka bagila rai na sorkar king la pentip ya ki ba ya ka jaka omde shu ang no nu ngin pelong be ang tei hakaju ka existing temporary office jong ka municipal board but ngangits kem hi hakawide bat ka jaka kin hun markan haka tu kam meeting ka menengkong ka bengi kendo kiru ki penpau bala long bala deban aja kaya ki how will in the year kan kani ka patu kani ka bagi lain la de finalize ya ka jaka bat ru ka blueprint ke pelapan krea kalong baik anda nakaliam jok kiru bila ya menjurlang kamu sedang bengin sedang ban snar ya kini ki flood system na kata kumakalong menta kate ka jaka ka existing kabala don pa ngin susim ekstra tak diet kabadon hantu marsendai kabandon ni mat kumba la kumno mat kumba sau thau lai po hajar square feet ni at lang ya kata angkan ka existing one akabangilah nang yok susu at kamp bene nomor ka plan jong igolong ba kumo ni plan ba nomor ba ni habat penkria simal relocate ni habat penkria lut itu nang teki school gitu ngasno ki maniru don nang tak itu ki kuru duara gitu don de ya kata ngila benjing plan ba la kumno bangin lek haji ju Jakarta agak bangin ship pi nomor ketiga di ke marketplace de plus tu bahai habangi om man redevelop di ketiga Jakarta tu bijungut jungi kelomba ngin pen ria lut na dong sedang but ru ngin beautify na tangin sna bahkan long ke shopping mall ke nomor ke Jakarta antel ke belah sna ke shopping mall bagi jing tumu jungi dengan serkar ndai tangka bangin accommodate ru hakate ke Jakarta yang molong ya kini ke hawkers kini ki vendors mo ki street vendors ki badon degi labun spa hangni hapo social degi plan ban provide lu ke space namta jong kini ke hokers hangte hapo lu ya kade ngipat poi sa kata subject namar ko mong hobi ki menta na kalian cumi ila ki ong ai yani ya kapot hadin mengilai kimlu hadin mengilai ke presentation yaki mentangin pa ke copy officially saki ya ke drawing ke design dan sedong dia ni gila ya yo maki ki ong bikin dia syong biang suase sistem tak bat dia kata ke discuss dengan patla ban ong kumno namar bayam ta ka syong suahaki begini penbaik nang tahdin jong ke syuti pujangin si kedua ka basya kita ong pikate ke ri angi hapan ri develop
but redevelop platip ni ngatrai ka anya surkar India ka ajra jla umnung isna yang mane umnung isna school hayo katakan dia bom lawang dia bisa sudu bahai kata dia jemut tolong bang nginum la bandon dono sin bang ong pi kayo ke shopping mall umnung kila ban ong ba hapan sna sita bandon suka school bandon segi mane ngatrai katakan kalong kai ke bom Nakaliang kaharijan panchayat komiti kalau ong batat onda ke komiti kalau syong perkat ke sala benrai halo kini ke cingtrowa ke sorkar ulo ong bakarai ke bakongsan ke dei baki harijan ke basyong basa hakati ke jaka ऑफिशियली देंगे बातचीत हुआ है तो ब्लूप्रिंट देने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे कैसा है ये तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट क्योंकि जो हमने पहले प्रपोजल दिया था ना हमारा साइड से जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था जो हमने रेजुलेशन दिया था उसको तो गवर्नमेंट ने मतलब मना कर दिया मतलब हमारा 8 पॉइंट्स था वो सब गवर्नमेंट ने मतलब रिजेक्ट कर दिया तो अभी गवर्नमेंट ने जो अपना प्रपोजल दिया देंगे ब्लूप्रिंट तो उसमें फिर हम लोग सोसाइटी में जाएंगे जितने रेजिडेंट्स हैं सबसे बात करेंगे और वो लोग कैसा जो डिसाइड होगा उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट को बताएंगे तो मीटिंग होगा बस इतनी बात है पहले वाला जो ब्लूप्रिंट जो हम लोग का रेजुलेशन था उसमें तो हमने जो लैंड का डिमांड किया था ना 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली देने का बात किया था तो अभी गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के देने के लिए ना फ्लैट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है स्कीम है तो मतलब वो तो फिर पब्लिक में डिसाइड करना पड़ेगा ना हम लोग जो जितना रेजिडेंस है सब में डिसाइड करेंगे कि मतलब ये प्रपोजल में सब लोग एग्री है या नहीं है ये तो हमको बताया नहीं कुछ इसके बारे में क्योंकि वो जो प्रपोजल है ना वो देंगे वो लोग हम मतलब उसमें डिस्कशन तो यही हुआ कि ब्लूप्रिंट लास्ट मीटिंग में ये बात हुआ था कि ब्लूप्रिंट देंगे वो लोग तो ब्लूप्रिंट मतलब अभी वो लोग बोल रहे हैं कि ब्लूप्रिंट देंगे मतलब ऑफिशियली देंगे तो ब्लूप्रिंट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें हम जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा नहीं राजी तो मतलब हम अकेले तो राजी होने का बात सवाल नहीं है ना जितने और भी लोग हैं वो सबसे बात करेंगे हम रेजिडेंट्स हैं जितने